Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ujaphila-ke. Manje ngicela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamusha leli khasi-ke leli-ke wenze ukulungeleke laphana-ke ucindezele-ke ibhathini subscribe nje imali kumala nje ukhishwe nesenti-ke lemnyama-ke leli-ke kwenza ukwazi ukuthi-ke uthole zonke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizolethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke. So ongakwenza-ke nje lapho-ke wena ufike ucindezele-ke ibhathini u-subscribe njengamanje-ke. Udaba kulethele lona namhla kulethele insizwa-ke laphana-ke ehlaziyayo laphana-ke ebeka umbono wayo-ke laphana-ke ngale ndaba-ke enkantolo le yasemazweni i-International Court la kuziwa khona-ke i-M_K iyobeka icala-ke laphana-ke ilibekela-ke i-I_E_C laphana-ke. Kodwa ngifuna ukuthi wezwa ngami kuphela nje into enza nje mina-ke udlala-ke le video lena-ke uzizwele wena-ke ngawakho-ke amadlem sicela kuwe-ke lapha simazwile-ke le video ngine-comment section-ke ufushe umbono wakho ukuthi wena-ke ucabanga kanjani-ke ngalo-ke lolu daba-ke lolu-ke lapha kuma-comments-ke basicinze nebhathini nje subscribe nje akubizi imali kumala nje ukhishwe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke. Nawe-ke le video-ke awuyithokozele. Sanibonani masosha. Sondelani la. Uzani la amakhomanda uzani la. Ngifuna unixoxela indaba ezimnandi. Indaba ezimnandi makhomanda zithi ekhaya elikhulu kwagogo. Nani siyazi ukuthi kunomshado kwagogo. Kushadiwe. Lapha la kwagogo-ke izinto zihambe kahle makhomanda. Kushubile. Ngendlela okushube ngayo makhomanda bafisa engazathi manje lokhu okushiwo ubaba kwe-International Court engathi kungashesha. Kungani ngisho njalo? Khumbula ukuthi izolo silale nezindaba ebeyitrenda ezivele zokuthi unkosikazi DA uthi ayikho into ozoyenza wena ungaxhumananga nami or else lo mshado wami nawe uyaphela. Manje into ebuhlungu kunesivumelwano seminyaka ethile. Nesivumelwano sokuthi uma ngabe wena ukwenza lokho ngizokususa lapha esihlalweni sakho ngifake ulokhu njani uSteven Hansen. Lalela niki. Kungani ngithi umkhonto uyagwaza. Umkhonto ugwaza kanje nake. Lapha umkhwenyana usefisa sengazathi manje uMK angagijima fast aye ku-International Court. Mayifika ku-International Court afika liwini icala. Meliwini icala lizofika la lihlakazele uhulumeni okhona. Bese kuthiwa kuyokhethweni. Then uyobe sephunyulile kulomshado lolu gibe lomshado ayifake kulo noma kunoxhaka komshado ayifake kulo obengawazi ngoba iyahlupha lento yokwenza izinto ukuphuthula. Bahluleke nje nanokufunda ukuthi bayibophezela kwiini. Kanti abantu ababhala izinto bayazi bona ukuthi njengoba bebephutha umuntu akushadwe fast nje bebeza nani kulomshado. Manje bafisa sengathi deep down njengamanje umthandazo yabiyodwa iMK inkosi yami mayihambe ku-International Court izofika laphana kuhlakaza lohulumeni ngoba thina sisakwazi ukuhlakaza lohulumeni after sokuhlanganisile sawubiza nge-National Government of Unity. Into ezosiza manje ukuthi iMK mayihambe ye ku-International Court ifike ibuye nemphumela ethi aqalwe phansi ukhetho siphume la and asisophinde sihlanganise nalabantu labantu laba boba ama-enemy number 1 wethu masingathiwa sithola indlela yokuthi siphume ngoba lokhu kufakazelwa indlela abantu abarizana ngayo ngale kwagogo babale umakoti uthubulisa amanzi sekhishini umakoti ubilisa amanzi uthi umkhwenyana ngizombhunyela ngamanzi ngempela mangabe eke wabheda uthubulisa amanzi kuthiwa ubeyifunga nje namhlanje umkhwenyana lapha yana ufunga amanzi ayabila le lokhu nje ekhishini ayabila ngoba umakoti kuthiwa futhi ufuna nanezikhundla eziphezulu lezi ezokwazi ukuthi abambe ngazo umkhwenyana angakwazi ukunyakaza. Hey wemakhomanda uyabona abantu abahlangana ngegama lomkhonto umkhonto uzohleze bagwazile ngoba laba bahlangana ngegama lomkhonto bethi akuvinje umkhonto base bekhohlwa ukubheka ukuthi lo makoti abamlandayo uhlobo njani. Bathi muhle umakoti esafika bebejabule bethi bahlangana nomakoti befuna ukuxosha umkhonto. Kanti umakoti uzojangajwayela abilisela umkhwenyana amanzi. Futhi makhomanda hayi makhomanda ake silale makhomanda yobona nekusasa ekseni. Ngiyanithanda njalo makhomanda. Niqhubeke nibambe makhomanda nibambe la emkhontweni ningawushiya umkhonto. Commander Moni.